Jo, novi video, ok, brzinski. Polubrzinski. Danas imamo, neću reći unboxing, ali bit će review. Review mini laserske graverke. Ok, šta je laserska graverka? Gasila mi se cigareta, sekunda. Šta je laserska graverka? Laserska graverka je uređaj koji ima pomičnu platformu, kao što se vidi, pomičnu platformu i pomičnu glavu, znači ima dvije osi X, Y i ima laser koji gravira motive, tekst itd. Na razne medije. Znači, ova laserska graverka, laser je 500 mW, znači pola vata, ima na sebi znači, leću koja se da fokusirati jer se mogu predmeti različite debljine. Platforma je dosta mala, što jest. Sa gumicama se zakvači gore mediji na koji graviramo. Dosta je brza i mislim može se nabaviti svugdje između 300 i 500 kuna se daju naći sa različitim jačinama lasera. Znači, jako jednostavno funkcionira, napaja se preko običnog USB-a, a preko mini USB-a sa kompjutera dobiva komande kada se laserska glava pomakne gdje da ugravira. Software se dobi uz laser. Laser na sebi jako lagana konstrukcija, znači od pleksiglasa je napravljen. Ima na sebi dva ova podnožja koji su iz starih zip drive-ova jer koristi stepper motore iz zip drive-a da bi mogao precizno pomicati glavu i platformu. Jako dobro gravira. Na sebi gore ima znači, žutu tipku za započet graviranje. Jednom se stisne, pokaže samo preview gdje gravira. Drugi put se stisne, laser počne gravirat, ovisi sve od materijala do kolika je slika, koliko će mu treba da izgravira. Od materijala može gravirati drvo, papir, karton, gumu, pleksiglas, plastiku, znači uglavnom može gravirati na sve osim na metalu i na staklu. Kao što rekoh, pola vata, to je čist dovoljno. Biće dolje par linkova u descriptionu gdje se ovaj laser može kupiti ili kao kit ili kao već sastavljen, ili ako vam se ekstra da s tim za možete ga sami napraviti od dva zip drive-a, ovog laserskog modula gore i to je više manje to, iza na sebi ima kontroler koji je baš za njega, koji mi izgleda kao da ima gore Atmegu, ili da, mislim da je gore Atmega, nisam siguran. Uglavnom ova pločica na sebi ima još dva porta, to jest dva peda na sebi gdje se mogu još dva dodatna lasera saviti, što znači da ne mora biti samo ovaj jedan laser gore, može se staviti još jedan do njega, tako da može gravirati dvije slike odjednom ili se može izmijeniti, staviti gore jači laser, cijeli ovaj laser je modularan. Znači, laserska graverka kakve imaju u raznim sad studijima i pite pogadi sve ne, samo mala kućna, jeftina i čuda se mogu napraviti u njoj. Uglavnom, super stvarčica, preporučam definitivno za kupit, jer može se apsolutno svašta raditi na tome. Ja sam probao raditi vizitke i sve i bez problema gravira, znači lijepo to sve ispadne. To je bilo to za danas, kratak video. Like, share, subscribe, to znate, like nam pomaže. Šerajte video, subscribeajte se, komentirajte video, bilo to pljuvanje ili kako pomoći ili šta god. Imamo Instagram, imamo Patreon, Instagram je @tehnotrač, Patreon će biti link, tu gore u čošku. Više manje to, hvala na gledanju, vidimo sljedeći puta.